Awarding only hobium, Nasafana was your son of one, coming to Fusen, Dinonia. I can't remember my sanity. I can't remember my sanity. Meka wasa ha ye Sompa 106.5 FM Accra. Jumedi efe ne Sompa Rhapsody ena wutie no. Ye tie ye mpom din ho nkomo ye ba betie abrabom nkomo. Na se de munim se Sompa Rhapsody ye no no. Abrabom no ba bia wo no obi achem wo ho. Adesua ye nya free wo mabrabom ne ye nso ye de abo ye bra. Ena me wo mama part wo studio ha me ba betie ne story. Yeah, mommy, patience of fair. Or your Greater Accra Keep Fit Club women organizer, or your physical trainer, or your physiotherapist, or what I say. Betty na bro bomun komo na won so watimi e dia ba obra. Ye femi de nyame hia na Akosua go aboju betimi afemi Akosua nhira. Just hot kinky dokono papa bi perfect baby diapers wo na ebo me chidom. Ama me de Sompa Rhapsody dwumade no e dia bremo anopa yi. 90 points and crofo fie mo atena tuo. Binya baby from me. Na me come say ebo no ndu ameni perfect baby diapers team no be twetwe nkomo. Na ye bie moni e wo ne eye ho. Eti abanta ne ahwefo nyina monye ready madaka efo nyina monye ready. Ono na ye founding member. Please Depo Keep Fit Club. Emma me patience of fair. Ene ye ne ba be twetwe nkomo. Sounds to a physical trainer and or a physiotherapist. Free will be more being soon free will be said a yana brand route canon. I'm not joining your Facebook page, you know, Sompa Accra 106.5. Sompa Accra 106.5. And a YouTube, no see a Sompa FM Live. And now radio, no dear down near Bakupe. And we are clear sound BBR. A Sompa 106.5 FM Accra. It's here for Morning Co Studio B. Mama Pat, Memo Quabo. Me pacho me joso. Na Bibia Boko, dear. Me pacho Bibia Boko. Utin tum the airfield. Nyame na de amame ye de nyame ase de nyame mami musa wo ye dieni wo free hen enfa na wo free Ghana your 16 regions emu hen na wo free me pa cho me yekuapem ni wo yekuapem ni me pa cho okay eti krobe so na ye wo me free bri ba ye wo me wa Accra okay wo free bri but ye wo wa Accra na me mama ye nkran ni okay anti o papa ene free bri me pa cho ena o mama eye enkrani oh okay no me mama ye otubro mu ni okay eti otubro ni ekuapem nyina ye pe yo okay na o childhood to say you say terabia ebi mo ha mama ne papa no mo da so ware me I come from a broken home me what 3 years na me mama ne me papa ejaye enti sa na me background is enti me tena microphone chance wo de no o childhood experience na te say me ne me mama ene me papa ene tenaye okay ba me mama no no yorenfo papa nso yorenfo ena me papa nso ye di ne bakro okay e wo me papa side ne papa ne mama side odi ne bakro enti me fa na say o papa ye di ne bakro yes ena mama nso me mama de omo ye be 7 omo ye be 7 okay but ono odi kan okay utosumie no okay all right enti omo tena ya say the nurse omo de omo ware ya kosi awieye me pa cho enti mama ni free mo no anche na papa no so 21 days pepe enti misi omo nyina bo hey ni ene mama pa to brayo me pa cho ma enough form because we ye na eti me fan say we free mu na 21 days na nti mu kan mu mienu nyina bom kan mienu nyina bom nti wo hye busua for wow enti na say the same day eti mama side mother and father by
and our papa side mother and father by it abusia for 9 Aye, and I'm macabre. Wow. Mami musa educational background kakra nti ko school wa hiwusa no. Because K5 and 6. Okay. And metwa so ewo ana vocational. Okay. Na metwa so no. Na me maame eho kyere no. Esa na se ohwe ne nuanom, ohwe ye na ohwe busuan ni nti. Na me papa no, me fancy me papa ewo ye last born no. Ena ne nse twae. Onya akwanhia ewo adwuma mu. Okay. Enti ne nsa no ne nsa enum sei no. Ha sei ne nyina atwa efiri ho. Ena aka 1. Ena aka 2. Okay, 3 ni twa firi ho. Atwa firi ho. Adwuma be na no ya No nsa. ye adwuma wo Fenat company ewo Laboni. Oye machine man there. Okay. And oye door designer. Enti ono design your doors ni nyina edemom. Nti machine bi ne kate etwa ne nsa no. Machine etwetwa nnua no. Okay. E na etwa ne nsa. Ene twa ne nsa no nsa tia miensa no nyina afiri ho. Enti baako no ye de tare so keke. Enti onya tare ba tare na baako no ya pam de isi so keke. Ba hodi nim. Ne nsa nifa na bonkum. Is it like na nifa? Nifa. Nti na se ontimi nya adwuma te se de. Nti na afei nkwada 4 ni nya be o maame so. E na ne nuanom so 6 nso esan da ne so. 1 against 10. Enti se ne nuanom de no mu nyini. Omu nyini. Enti bi mo ware ye like they became on their own. But baako de second one no and no start ye masem. Okay. Enti esa ne se mia na maboa na ma waye nipa no. No ye djuma Christian music then that time. Okay. Enti eba na sa no esa mi so me komenim. Na me kope baby nti o ma ye tu me ne nkwala ni freedom. Okay. Enti me ne nkwala na da abonte for 6 months. Nese sabre no me van se wo hia bema waboa no watimi akonanim kakra fe na wa hya ase ye mma asem afi ko wi ase no nese awari no gua no Egu ye kra. Egu kra no oyi wo ne nkwada no egu abonten. Odo bet sisa na nyama se okwaware. Okay, okwaware foforo. Okwaware foforo. Enti odem ho. Ena efiri ano so otu yen. Na nkunu so ontu yen. Na ade ne dan na sia na. Na aka 5 years cry sika besa. Ena efiri ano de wo so otu mo. Ena bema no so ontu mo. Ono so wankwa nkopɛ dan bi amamo. Eti wo ne nkwada no mienu ye tu mo ye de. Me koda abonte kakra because na baby a me maame wo no na ehon so beso yen so wo ne o mamienu no enti na me pedan. Okay, iti me pedan ama asema me kan de na ni suo na me ni suo ya reho de okay se so furi busa se na we wati bi da se mabonya me busia metua taita abonya me busia tie na me ho akire me ya me suma ba nya me mo me busia na me ya me tua no so ba sabre no so funu he wanim na no osre na me so na me isu na me fiera ne ma me sesa me nyama pa na se me kai se na makoduru ho na me ka che fiera se efiera hwe nkwala akwala na ye baby enti hwe no na ma me mre bi na me mfentua wo de ne 5 years no de fa na me nya adwuma na me fantua foforo na me ntua because na me designer me pa made a me won apprentice a me tro mo adwuma enti metumi etua enti ma me mre na me fanye sa ahobia ahomboa na ma o say na be mo na wo ya kra wa hu mobo na me hu mobo me se fiera odika na de fiera na ka kire o se be ma kro wa ware wo no wa wo mienu na wo ba peche miensa no kra hu mobo no no fiera na hu mobo hu me mobo enti me ntumi hu mobo na ma ne ma me se sa manyama no ma me mmoso kakra me de call rent control. Okay, say rent control form rana ombe ka bibi ma fiera no yeah ena rent control for kan say sani ade ya ye ya me pese me boa wo no me do be ye frɛ wo kunu no nkrum na me ka bibi emfa ho ye frɛ be ma no so ma enti efiera ne kan say be ma na amade a ono ano se me ntu nti oye den no waba yeah eti e ma me letter say me mfa nkɔ fa rana about na wotumi aba be remu na ma me ba no na papa no so aye den ono so de ne car na ipie
taxi metua me se kanso enti yete mu na sanka ye ntam na yechia no na papa yi eko na me start bompa ye se rade ma me sanka papa yi na me fa letter yi ma no na police ni me fa na call round so sa metua ka taxi so se metua ka enti ma ye eko na me bompa ye no ye da na run about no papa de ko enti ye asema mo bi market no wo fro no we wonam ni ma na wo be fra obehu se uhu sa side no yeah se na mpa me boy radio tie me ma papa yi ka sei e na esi ho esi wa ani wie ye no ansa na ne ka obi a wo dwane mo no dwane ye no na ne bue fu ne nsa kan letter no o se me ye bayifo na afede oji letter ne wie no ka kire me se obi twa me kan ne mu twa kan ne mu kan e na o ka kire me se obi tumi obenya atumi na me si yo mate enti se no ne me kuna bopo se nyama na aka na ewo dem no mba besesa enti na me kobo mpaye wo bebi eso Sunday na me wo mpaye bo ase no e na me kunu no bebi okọ hide down no so eja to mu onu no o kase yentu no ma bebi onu wo no e na eja to mu ndi bibia hye e kan suo ni gallon pe hey ena efira so Roberts ria ne dem ewia ne dem nyama ena mo kan te kwa chene ena ma papa ne ma me baby se ena mi sisa me nyama ni ngu ho na me nya baby a ma be sisa me nyama ena ma afi de mitumi call ye kope baby da ya ansana me nya baby ebe sisa me nyama ede akọ ehemfa na unya ye kotena wutimi kwanhan dan ni bia ma dan no me fa na say me childhood also for my me fa na say or a children's service teacher okay Auntie Mary nya me fa na crazy yi we bi o bi ya ono na ne dan wa ha odem na o kan say obetu eti ene me ma ne ska no fa nsisa nyama na nko bebi a o ko no yeah na o fa dan no emma me wow eti metina nya dan a me ntu ya dan ka oh eti me kotna dan no so me bompa ye pa ye fast you ma eti me kotna dan no ye dadan mu soon for 2 years mwantu yaka ye tuyaye okay but na light enim okay esum for 2 years wow and also na me mase be ma ye djuma wo electricity e wa Accra ono wetumi ama ye light eti me na me call head office oko bi se o mo say eti me wo Ghana na me kita baby na ni efra ye be hwa makola na ni efra na ma no po me koda fo musunya ata no ma me light no oh ema me nya light timfie mienu na esum kabi ni edem okay tie fast forward nti e ba sa na niema emu ye din sa na wo ye wadwen se obetu kwan nti nkola no de wo ma hwan me de wo ma me maame okay me de nkola na ja me maame na wutu kwan na me tu kwan na before me kono na me wo bi wo me fie a na oboa me kakra eti eba na se me ja nkola ne ma omo a me ma mo bi amane ye okay eti me tu kwan ma first one me call first one okay me call Egypt okay me ko do Egypt no na 2010 me ko do Egypt na revelation aba Mubarak ye yi na free akonye so yeah eti na krom nyina ye manyamanyamanya ma unto me nrem me da airport for 5 days awo yi mu na oda ho ne obedi kra onya bi ndi eti plane bi ebebi ya sa na chi ekoni kuro yeah because of sadness and revolution na ekoso enti ye nyina ye ntumi nrem na ye site me sa me ti be fi no bi enim tamako aba na nka wo ko akopep abrabo foforo bi abo mana me sa me chi bae me betna ho sa na ye san ya another paper na no no ma obi ne eya ama me a me ko ye adwuma tua ne pa ne ka wu ba ne pa ne ka kire me say 6 months pe menye sika na ma be fi de ono ya ama wo no akono no kure wo mu ne say nipa no wo ko ye adwuma de ama wo no na ono apabi de ama wo enti 6 months menye bia be fi ubenya bia ba fie eti me ho ye me den say 6 months de na wanya sika de ne ma me nkoye kakra na membra ena me ja me dwuma nyina wa ha eno po that I'm still an be organizer e wo Greater Accra me ye dwuma nso na me ja na me call akwantu eti me nya multiple entry e wo honom
ɛna mekɔɔyɛ nti apart from ufri Egypt no ba Ghana no was akɔ hemfa biem na was akɔ ma Ghana wa maga metena Egypt hɔ okay later no mesan rere mu biom okay menya visa foforɔ na mesan rere mu ɛkɔyɛ adwuma tua ne paneka sɛ na ne yɛ ɔka na ɛnte saa nti Egypt hɔ na ɛna wura mu kɔyɛ adwuma mesan kɔ biom okay usan kɔ biem ɛna mekɔyɛ adwuma okay etua ne paneka for 1 year let's say 1 year na mesan yɛ adwuma foforɔ nti hɔ na meyɛ LLA meyɛ adwuma as a therapist wɔ hɔ okay ɛhɔ na mesasti esu adwuma na nkasa ɛwɔ mo nkyɛn nti ɛhɔ no mekɔ na ɔmo yɛ adwuma me ne ɔmo na ɛyɛ ne kakra na mesua eti ɛhɔ no me start ɛfɛda kakra ɛnya adwuma because na me yɛ physical instructor wɔ Ghana dada okay eti me de me krata ɛkɔɔyɛ ɛna me nye adwuma ɛwɔ Dubai nansa na mekɔ Dubai sɛ mekɔ Bahrain nansa okay eti mekɔ Bahrain kakra ɛfa Ethiopia nso kakra asa na me bɛsen ɛkɔ Dubai but Dubai na fitness first ɛna ɛfa me okay enti me hɔ na ɛyɛ abrabɔ na nkasa Dubai ɛna ɛyɛ abrabɔ na Dubai na ɛyɛ abrabɔ na nkasa eti ɛhɔ no wokɔ hɔ as a fitness a person as an instructor but me physiotherapist na me use okay me mpɛ sɛ me use kura okay yɛ ka sɛ obi a physiotherapist a wɔyɛ dɛ ma physio no yɛwɔ mu ahodoro bebree okay yɛwɔ yɛ a yɛsa yareɛ ɛwɔ hɔ ɛna yɛwɔ mo nso so a da me di plane do Egypt pɛ na papa ne tu kwan eti na me kita 1 month visa 1 month visa no ɛsɛ yɛfa wɔ hɔ a nipa ne test no onyi wo free ne visa so ɛnkɔ working permit visa so employment visa so but essence later no ne me chat ma 2 months later no afide na baby a say me koda no me ne be ma na ekwa koda eti me nyaman bi madam for ye ma me ko ye no ye Nigeria ni eti me ko ma me Nigeria man say me nko tena na nchen ma baby a me ko tena ye no man no na o ye ma adwuma okay ma adwuma na o ye na say ono no buku ma e ma hotels okay enti wo da ho na wo wa ba ne fie no o hwe me no hu say na me nte saa enti wo ntumi amma me amfa that line no so because ma me drew her Egypt no me ye adwuma wo baby na me ye manicure and pedicure no manicure ni pedicure no na me taye pa na ma ye massage ni ade ade amom enti me kita me nyama me de kɔ hɔ eti me drew ya na me ye papa ne nan ma no okay eti ohun sa me won sa no adwuma to obetimi ya use sa dance bi e be kɔ ma adwuma side ma me to me dadam na one ma miensa na da mpaso na me so me da hɔ oda hɔ so no ne ma miensa ɛda mpaso enti ɛhɔ no na mada ne meni akyerɛ ba yɛgya na me bɔ me mpa yɛ awurade mpa adwuma ma me na mentumi ɛmfiri hɔ na mentumi ɛmu ne enti a me baayɛ no papa na disappoint me enti sɛ a menye baby a me hyɛ kakra enti ɛhɔ na masɔre enu aduane ma papa no ne sɛ wo serve papa no say like sɛne ɛbɛyɛ a na adwiri bɛfiri saa nyɛma no so wɔ meme side okay enti me frɛ guy na ɔwɔ Egypt no sɛ ɔnka kyerɛ sɛ meyɛ ne yere enti ma ne mfa me lie enti ɔka kyerɛ sɛ meyɛ ne yere enti ne nua bɛma no ɔno enti ma ne nyɛ na adwiri sɛ ɔde ba me so enti ma ɔno ne deɛ ne sɛ buku a no ayɛ ne te sɛ ne voice te sɛ ɔbaa okay enti ɛma no wɔ rooms ɛwɔ hotels so enti owu ɔbaa no no afrɛ bɛma frɛ a no ɔno apɛki no akyerɛ sɛ go to this room ɔbaa sɛ ɛhyɛ hɔ enti ne deɛ ɔyɛ no wagye ne sika wow enti owie a no watua maa ne ka enti ne business ɔyɛ ano no enti ma me wɔ hɔ na ɔka kyerɛ me sɛ Nigeria ni bi aba bɛwo ɔyɛ prince ne yere aba bɛwo na ɔwo triplets na ɔbaa ne pɛ ba for 6 years onya enti nyame adom ɔbaa ne nya ba wo enti ɔma me saa we no sɛ me ne papa no nyɛ dɛ ma me ne nkɔtena na me nhwɛ nkwalaa miensa no enti ma menya another place a makɔ akɔhyɛ okay enti ɛboa me saa ta na still a me tro me CV enti ne papa ne boa ma me tro me CV sɛ menye adwuma ɛna menya afisua adwuma okay as a spa enti me kɔyɛ spa worker no ba me fisuo no ɛwɔ inside okay enti ɔmo kan saa na me so okay mekɔ interview no enti ma me kɔ interview no na ka me 1 week a be visa be spy enti because drew yen ma me testing me I say you are the woman I'm looking for, I'll take you na me see you any proceeding me papers ma me almost say they be just me hesitate enti ma me hesitate akɔ Iran enti a kiss and I me exit ɛkɔ hɔ
Mami ko twa 6 months ewo ho. Ewo Egypt, Iran. It uja mama na wo hye ne triplet no ujaye em say ujaye okay because e ba na sata manye adwuma e na ono ntumi nye paper mama okay enti we be paper mama de a e say me kona me paper e de working visa AP yes not more is na company wo problem e na me sire omuska e na mama 6,000 dirhams e say ni mama wo Iran eskem nti Iran money na me use wo mama na me so mama ya boa me de a me ba Dubai me ba be ye adwuma ma no because within me wa mama sika okay ena me yo Kristo ni me ni obi sika enti aden na magic wa mama we nchen na me ko ye adwuma ma obi foforo enti ma me wo no me ko ye adwuma e wo Iran na nya sika kakra ena me apply for visa enti ma me ni employment visa na ama no na me ye de na say visa we amade a me visa we pia 3 months visa e pie enti metumi e de akọ back to Dubai eti me call ya na me kofa me nyama e ko ma me ne ho nse ene me ye adwuma 1 month e de etua saa usika na wo de ma me no na saa 1 month bedu no wa wie wu employment visa no aba me de emu na me free 3 months visa no visit visa no me free so ma Dubai asem emu do ba bebre ba ye nka no kre emu do papa sa Dubai na nkrofo na 7 Emirates no ebia ne rules and regulations obia wan hyehyeye obia ne governor eteso enti me court na sa 3 months na baby a me ba ye na me se me tena ho no na e charger enti charger no there is a Sharia law ewo ho enti ho na me court na ya na me yi adwuma enti spa no first a me call interview no mi hu Filipinos mi hu Indonesia mi hu Pakistani ewo ho ena the last ena ye Thailand for bana ye test ye nam ye the best out of omu nyina eti ma me ne pa mo omu nyina se me ba obeye mi visa ma me ena ma me ba ye na be ye oye oto obeye visa ma me see you me twen ya mama me ni waste me 3 months visa no me enu so wi e ba be wu ema me company na ye visa na ma me start frame ma wo ho na wo 3 months e ye dura no ye visa ma wo no oni bebi a wo wo she he oni bebi a wo she enti ye be man alert e wo ne phone so say nipa na da so wo sa visa ne so it say nipa ne free so enti say me move ko yi e say me ko Kenya ebiem enti na me ne girl bi na etna adwuma mu wo of Kenya na ba ye e na girl ne ko Kenya e na me so e na me di na chi aye den akọ Kenya eti ye mami ne be mami 2 ways in and out no mami 1 way asichere ne say ma 1 way asichere ne say ma 1 way na je say okwa wakoka o untimi sama enti o mami 1 way no e na me hu so onye papa enya de obetimi ne mi aye adwuma that time na after the companies be brace after me e wo ho enti na me hu say okay good say menya companies a onu entumi nya me visa mami we wasting me time for 3 months dey me ba back me man nchen enti me koye adwuma e wo Kenya apeska ma me koye adwuma e wo Kenya Marika Hotel as a we instructor ena instructors ne start na me ko wo say minimum adwuma ne siom enti me ba be say o mo adwuma wo honom ena me say okay na me nye ena me nya sports council adwuma e wo ho e ho nso so mo say say me tena ho crowd no come back na se mi anya ma matem betena me ba se be yi bibi wo ha na masam beti enti ba me tena ha de me nya saa adwuma no entena ho na ma me ko pay machine tena market se me design adwuma enti me exhibition ya de nyina wo Kenya enti me nya ska no a se me ye visa no ma me bompa ye bia na me so da ya me madam na ye working employment ama me ama blocking se ma me mpese me be ye adwuma no de bia na crash me visa enti crash me visa wo me da ye mu me bompa ye se ma na crash me visa enti crash pe me to me enko Dubai enko ye adwuma ma obi ye bium enti no mpa ye me twa for 6 months e wo Kenya nso so mama Pat o story na ye ti ha sabre no a na wo say de wo twa ho from Egypt to Iran Dubai wasa ba Kenya any ade na wo ti o ma me ne nkwala ne nka ma me ti o mo nka pa na o mo frɛ wo me ni o mo kasa eti me nyeska no ma sene bia ba fie eti me sene fie no
na meko na wo kɔ asa wo prea asa obetimi agina wo na so agina me na so ma ye time ninti ma yembra because ye nim se BBC e wo Dubai emma ye de wo ekɔ ende up in prison ma memra de see ya enam so emma wo kɔ da prison e de na see ye wo kɔ a wo ba wo pese wo gina wo na so abrabɔ wo to kwan wo nam Arabs countries ahodo we disappoint wo visa wo say ni say e de na see ya emma wo kɔ da prison ma eno na baby a me ba no me visa na be crash no okay nti me visa me year 1 month ena me madam visa pie ma me na visa pie nti epie na me particulars ena dem ba na nyem picture na da so o particulars na dem but nyo picture na da so me picture na da so nti e say me de ba ena me say na me use service na me use me 1 month visa na de aba it me 3 months visa na me ye it me the 3 months na be san aba na wo de ba hen wo de ba Dubai wo de ba Dubai okay it me de ba Dubai back it man ko fi ho bium se na me nye adwuma mitem so se the time e ko no e de ba back to Dubai e san be ye adwuma e mom ma me ye adwuma for 1 year 6 months 1 year 6 months ma me labor krata o ma me immigration that is the working permit krata no ma fa ma me it's not make it a labor ba labor na ma adwo nyina na se na so mo we bibia sana na wo wadwene ye wo ma adwo ye me ba labor no ni immigration visa na difference be na wo difference e wo mo ni se labor no na se labor for enim se wo ye adwuma wo kro nim okay enti usika e be bia no omunim se sika se eni etua oka ni ade nyina enti wonye illegal e wo kro nim ba immigration no obema wo card nankasa obema wo krata like visa card krata trese wo ye adwuma Emirates card there say wo ye adwuma e wo honom okay immigration so ajewaye den atum okay into that is the krata I say wunya into wunya sa tu krata na that grants you to work in UAE okay obi an wunya wo how bia wunya how bia etimiti na mam say don't go out mam say why shouldn't I go out okasa na ma ye di minti ase na me ye ko it time me hu say na ma ye overstay e wo immigration no me sponsor Ephraim no catch me say me hia no airport no be deport am akomi krom na me say I dey no be deport am ma ye de na o bibi kan de no me on fa me madam enkasa because enye me na me ye krata no it me madam na they are the right people for you to talk to and I wo catch me say me impie it occurs upon na me report to my labor na labor invite ye nyina e baaye my hon say me free ho e ko high down wo baby because soon to me for muntwema nso a wo de fie ho nti oma ma wo adwuma ye ma wo dan apartment na che say wo be dan a wo be dem a wo ye adwuma no na ye tua wo ka it say me free ni dan na me ko da baby me ko high dan se na e be ya metumi e de omo akọ labor o me sign me na me ko another company it ma e ho na me ko another company no labor cancel me ena papa no e de me passport e ma me wo labor enim ena ye mom fine say o ma anya ade it fines na ye de mom no na mutua ameka say so ma me LOC na me de be ko no objection letter na me de akọ another company inte ho na papa no ye pie no say okay here no problem immigration problem sana me sponsor na ka kire me ena o kan say immigration problem no ma e say me de me fa me passport na ye de ma me immigration de ma me no me fa sa passport na emma ono papa no ena me de ma no me de ma no ena o ka kire me say okay me de passport na sha na nsa no o de ko immigration na o de akoma immigration na immigration fu aye de awie mi bibia e de ama me it man fa passport na ma na on to me ko wie immigration de no ma me de me nim ehwe se me de ma no e na me de ma no na o de ko immigration no e na o de ko ma immigration for say me dwane o de absconding e ko to me so wo say me dwane it me de say me nim na me ko immigration saa time na me wo bi a oba me officer me ye adwuma ma no ye frɛ no madam wafa eti ono sɛ no a policeman me ni mo eti ono ka kyem so be ma mo bi e wo immigration me nkonko hia papa no ma me ko hia papa no o so pɛ me
obey me the second wife o tu kwa no de me akọ man pene no ti de bia sesi ami wo fie etimi ko school afede na me ko therapy school na nkasa e wo ho etimi ko school na me ye me courses in no me ko ye adwuma e wo house services wia na ma ba immigration say immigration enyi me free sa papa na we no so say na ye wo discount of fines sa ye ya ni ade a obey fines no say na ye be ya obi bia be ye fine man not knowing na me call ameba no say na me kita court paper a court ama me a grant me say papa nko wie me bibia ama me enti say a court paper na me dey buy immigration in and out no that ko me drew hwa na papa na ka kire me say me call he na me so me go school afia sa na mapon me kita me books na ade nyina ma be drew immigration papa na say ade na me go school ama kan kire no ma me nim na obebia o immigration worker o penyi wo ho o se wache me na me say my head yen o se wache me not knowing say na me sponsor no why adwuma wo second in command e wo immigration nyina mizumi nim nti ono no okama o command say o mo nche me ntum no deport me na me say me so me nko etima e no mo che me nti e ho na woman bi wo your friend madam Mariam oyeni papa say ono ne pa o ka tro mo say you own to me arrest me amiketa court paper because a court paper no et say visa it court are granting me say I can leave until they are done with my papers no omuntu me enter me ntum and almost say any omu atumi atum ma from there na me go prison straight to prison na me go do ya ma me prison atade enti me ko share woman bi wo ho ono so immigration officer na o me client e wo krom asana enti oma sentence o se bia ya ma 1 year na say 2 years no one say tam one up ya do ko to prison ya de me ko to prison me nyehwe eti ma na me shim eti ho na ma me na me ko to no ka che ma me ni omo aduane ma me num omo nsuo ne ebe ye wo ho bia na ma me mfa me nsa enka bibia no se biska wo me ho me se ane o se bi nto me bibia eti onu frifie na oba ma fe de na me ye therapy e wo inside ho e de mo yare wo inside impanyifo ni nyina yare eti afi de na me nye sika e wo mo nten e wo prison ho ema ebi mu smuggle me kra de kofi ko pretty eba utibi ko show mo na o ma san de wa ba prison back eti da ko no mo ka kire me se ma me twa almost 16 days ma 16 days me bompa yes na me so da yes before me kono me pastor eba ho eno mo de me free prison na ko shia me pastor e wo immigration now eso baby prison no wo big yard ma before be pie na for mo and just so mo ade wo ba mo ya no ma sa de wo ko na ma wo be hu crofo ya show mu chains me kan e hot prison asem de kire wa e bia ye nwie it me born a tell say e ko hu o pastor no mo mpa ma o last prayers na me catch me pastor say daddy o ye Nigerian ni na me ko redeem e wo ho into oba no say patience where the thing don't reach now, I beg you, now they go home. I said, Daddy, I know they go home. Oh. I never do anything. Wait, I'm a child of God. I no go anywhere. I they come back to Dubai. What thing I do where I go enter that place where say I they go Ghana? What thing I they go do for Ghana? I never come here say the person go deport me. You. I know my man, Papa ne catch them. Say, Mariam call me say make I can't pray for you, make you go home. As I know they go home, that they go back. If you don't lose hope for Christ where they inside. Me, my God never tell me say I they go well, I they come back. You go sleep. Daddy, you go see me back, I they come your house. That day where I go come out for this prison, I they can't see you for house. Go. Man, I'm a book Ghana embassy amani you. Ghana embassy pay you work or no. Me modin obeto me o se atade na ehye wo no fata wo papa prison atade no na me bisa na se da me ye wo yire a ka beka sasa aka obeka kire me se prison atade na ehye me no e fata me ana mama patient mami musa wo se obi tie wo a ade de wakwantuo mo ade ba ye wo kwa wo ba nyina ye se na wo pese wo kope abrabo papa na wonye sika na wo de ba Ghana na wo san be hye wabrabo ase enam de aware ayewo na wotimi hye wo ma obi nso tie wo sesi a
ye won krofo bebre omo sa design pese me tu kwan omo na yesi Dubai yesi Oman yesi Kuwait yesi Nigeria yesi Egypt ene ade se obi etie wo sabria edien ya desua na wanya free ne tutu wi mu a wobetimi de eye se nipa na beka se obi se memo adwuma aye enti bra na wobenya ska o na no kra girl bia wo ye no wo ye miti kama me hwehwe na me hu no adan ya so Kuwait na me se Kuwait da be ye se wo so kwakoye adwuma for 1 year apeska aba kanokure wo mu kire ye omo na me Kuwait eyi obi de me koye be 1 year na ma peska de aba obi se me kekamo asam kire ye ma won say ye pa adesua frim adesua na metime de amamo ne say after no metime pay free prison no okay nyame ma me hire lawyer Emma me lawyer de krata ba omo di sie ye but later no metime pay free prison no back to Dubai start bie mi ame company wo ho ansana me ma me yare ya me ba Ghana okay but before I met me aka bibi kakra afa akwantu emu asem no time ebi mu ebubu egu ho sabi ma me ye afidemi form a group of immigration Ghana for ye de omo aba ma me hye omo immigration na ya sese be se 10 no mu di na who Pakistan ni an 19 nyina papa ya Ghana for di neti a ode omo ko immigration na me hye mo ko hin o say ye mra immigration me so ko deport mo no de mo ko no ma obehu an ya deport Ghana for no na de omo ko okwa no de krata obia keke no atro krata ma obi ka se omo employment free Ghana e de ko Dubai make sure say when your employment visa when we krata na ya tro employment visa no or the ma we wi a omo website go na check say e wo so ana e ye nokre ana because my do me na me ye krata man crofo na me ye bed space e wo Dubai e wo ho no watena wa ye adwuma ba ma enafom ba ye ba ye nka no kra remu a adwuma ne da ho clean ba enafom say adwuma no enafom before you get it no enafom enti se obi ba no ka kire say me di wusika na me di wo ko Dubai akoye adwuma wo ho wo visa da ho obi bia da ho make sure say ne all kano e no kre tourist dia obetumi akwa akodi 3 months no aba ba nipa no so de ba be ka reservation bibia da ho ama clean obekwa akoye no aba but so ka kire wo say edwuma no aye ready dada